trum kan video chu forensic medical science a bok khan kan kir le anga mithi phum to en dik tura phorle exhumation chungchang hianin bul kan ron tran don ani hetiang karon ti chua thin na chan pakhat chu bengwarna ani mai pia lama he khovel kan man lai meka kan man tangkai thei tur thilte ani thina Mizoram te po chiat na te kan tong ve zeu zewa chiat na pa ngai ni lo tual tha na ruang char kan tiang chi te kan tong chho ve mol mola hetiang tan te po hianin kong tam takin kan tangkai pui thei ka be sei wangani exhumation chu ruang phum to nu phorle hi ania chu coroner ek sang khazere somsari pakhat section som pakhat na ani coronerin trulati chuan phorle turin thu ape theya tin CRPC sang khazakwa somsari pathum section za somsari parukna number 3 tlo chanin mithi phum to chu thi chan zon chuana tura ek zamangai chuan magistrate in phorle na turin thu ape thei bokani exhumation thei chin hun bituk han soi kaila India ram le England a chuan ruang phorle tur hian hun bituka omlova eng anga rei phum to poni se phor thei rengani French rama chuan an phuma tanga kumsom chung le German rama chuan an phuma tanga kumsom thum chung chau phorle theiani hemi hun liam to nuwa chuan phor thei ani to lovani exhumation ti atrul na chan ruang phor atrul na chan te han soi le ila pakhat na mithini na chiang lo fin fia nan tu po an ni na identification hriat chian lo ni chunga phuman ni chuan an ma ni hriat chua theina turin exhumation hi ti theiani pahni na thi chan hriat chian nan thi chan hriat chian ani ma a lo phum to te chu atrul anga phora exam theiani pathum na postmortem non le postmortem exam ti to nu mani se thil thar hriat bel tur om anga alan emo ahma ami aya chip chiara ti angai chuan ruang chu phora exam thatle thei ani bokani exhumation le exam dan kalmang han soi le ila pakhat na chuan magistrate ne na trangin zia ka phor tura thu pe ka om turani pahni na mithi ruang phor exhumation chu medical officer kai hruaina hnuaya ti turani a police le magistrate an ombok turani pathum na exhumation chu jingwar triana ti atha khuwa eng tha turani a khotlang ti buai le ral khel lovin ma taka zo tum turani palina athlan le kuang chu felfai taka identify turani pangana ahmun chu mipui chim theilo turin zar hlia turani parukna authorized lo midang an om turani lo phalna nei lo midangin an chim ve turani lo ti nani pasari na na thok tu te chu thlibeng lo lama an om turani pariat na arim ti rena turin engma phul lo bok turani case manga soi zauna November ni somni pani kumsang khazakwa somruk pathuma United States President John F Kennedy chu Dallas Texas ka hlumani khan aka phlum tua pu Lee Harvey Oswald sang khazakwa somthum pakwa le sang khazakwa somruk pathum in karami chu man ania amero chu ani po chu November ni somni pali pathian ni jingdar som pakhat le minute somni pakhat kumsang khazakwa somruk pathuma zel pakhat atanga zel danga anson lain mi pakhat jek ruby chuan adula ka pa hemeni vek tlai lamdar khatvela hian athizui vele tamayani ataksa chu endigani nuwa chung te chuan Fort Worth Texas an phum ta ani hetia phumani nu hian amani na identity chungchanga rin hlelna aom zuya wangin ataksa phum to chu phorle ania ani na chu fin fia andu ta ani Oswald hi longsipai ani thina ma se kumsang khazakwa somnga pakwa a America phatsanin Soviet Union atlan luta chuta chuan nupui le fa nein kumthum vela omnu sang khazakwa somruk pahnia America a anron kir le ani ataksan phum nu dei towa fin fi an du le no na chan po mi then khatin Kennedy thatu kha Oswald ta tak tak nilovin ama lima chang Russia ram en thatu pol KGB yami tu emo ani jok theiti ngai dan an nei wangani hetiang ngai dan alo omta ka chuan Oswald ta taksa phum to chu October sang khazakwa somret pakhat chuan phor le ania chuta aha den talan en fiana le anau panlaya abeng ru an zaina nu ma tang chuan
ama nge yani ti chian ani tabokani zona le chan na exhumation ti tur hian tu phalna nge lak ngai exhumation ti tura phalna pe thei chu magistrate chau ani awangin deal na po ahne na thelu turani mithi taksa phum to chu chan poimo tak wanga phorle atrulani chuan criminal case anga kalpuya police ten mumal taka an chui zui theina turin magistrate chuan mithi phum to chu phorle turin thu a pe theiani exhumation ti chu aso thin viavem exhumation a mithi taksa endik na hi an thi hlima endik ngal ai chuan a har sato in a report quality po ahniam to hlea khuna kalrei to dana zirin taksa lo cheve zela chu chuan taksa a hliam om le rong in thlak poimo tak tak te chu mu fia ati har sa thina tin alo rei to viau phei chuan hliam chu soilo taksa bung sang sang thliar hran po har sa thei hial thina ni chu wang chuan exhumation tam taka hian result mu malpek theilo ani fo thina ni amai ro chu hun kal rei deuh to ma se ru tliak te chu mu thei alani thina wangin hetiang om theina din muna chuan exhumation ti hi ala poimo thei hle tho thina tin poison om rei thei chi rin hlelna a om po in ala hluviau thei bokani poison chu tur ti na ni chu ani chuan exhumation hi ti om lo na case om theim a hran pa ngo chuan exhumation ti na om lo case hi chu om chuang lova ti na chan tur thato ka om chuan ati thei vekani amero chu achunga kan soita kang khian a case om dana zir hian exhumation ti awanga result om zenei kan hu chuak theyangem ti hi ngai tu chian photero chu apoimo hle ani Georgia khopuya misual pakhat po hian dor rokatuma mi an tlem deuh hun nga pa in na deal na form chu ada khat vela chumi nu chuan hlotling takin dor chu arok zuita a amai ro chu police in an man le rang khop mai hun khoral na na deal na form a chuan a ming tak le apa te a phone number te alo ziak ni in a na deal po chu a mulo boka Sweden nu pakhat zurui chunga motor khala pu po in ama ain soi thiam nan azu inin ati boi lo thu le a motor khal laya a thil mu a phir lo nan a mit le lam chu amai mi chin mai thua soya ko chuan a thu soi chu a pom pui lo hlea thlani lung in tang turin an ti zui bokani choi moi hlo tak Sir Isaac Newton a kha British Parliament a Trump ni ngota oma House of Commons a kum ni a chung khan tum khat ti lo chu voi khat ma atong chuak lova atong chua chhun po chu Galleria thu mi pakhat nena tukver hong tura angen na chi aniye anti bokani thubeng verdang karon zep lok kani chu thildanga hansoi kai zelila inquest le postmortem examination chungchang kan ron tile donani inquest chungchang hansoi masa ila natna pa ngai nilova mi an thi hian an thi chan chui chu alo ngai thina chutianga thu nei tu ten investigation an nei chu inquest an ti thina ni inquest chi sang te han soila pakhatna police inquest India rama hian Bombay ti lova chuan thina chungchanga nu chuina reng chu police in an ti vekani criminal procedure court sangkha zukwa somsari pathum CRPC section za somsari pali in asoi angin police station in tual thina chungchanga report adon chuan duty police officer chuan magistrate naiber ashilanga arang thei ang berin mithiom na mun apan ngal turani a muna thlen chuan police officer chuan a hnai vaya om thu hretu pani pathum tenen investigation an trananga a thi chan om ang azong chuakang chuta chuan mithi taksa hliam om te ru tliak te dukle hliam hnu madang te chu aziak chuakanga tin a hliam thlen dan le engman ruale ral thuamin nge hliam chu thlen ti te a chin sia bok turani ti chuan a thi channa chiang lo ani emo trul ti na chan dang ane chuan postmortem exam turin ati theina mun nai bera athon tur ani bokani pani na magistrate inquest som le a mihring thi na chungchang magistrate in a chui hi magistrate inquest an tia magistrate in a chui nge ngai te chu e na zela thi te b na police custody om lai le police thu zo fia lai thi te c na police silai ka wanga thi te d na ruang phum hnu phor le exhumation chungchanga te e na meichhia ain nei atanga kumsari chunga mani in ti hlum te f na
meichia a in nei atanga kumsari chhunga thi a thi dana midang in nam hnoya langte jina thina danga police inquest a in emo police inquest ba ka a hran pa in inquest ati thei bokani pathumna coroner inquest han soile ila hei hi coroner ek sang khazare somsari pakhat zulzuya coronerin thina chungchang a chui ania India rama chuan Bombay ya a city huam chung bi ka chau nei ani coroner chu dan lama mi thiam ni in first class magistrate rank kani postmortem exam turle ruang phum to phorle turin thua pe thayani medical examiner system han soile ila hetiang inquest USA ya man ania tual thina chungchang chuitu bera ruat chu bo tina pompui forensic medicine mi thiamani chu medical examiner antia thina a thlen reng medical examiner chuan a thina chan le a thi dan hrechiang turin thei topin a chuya evidence om thei ang la khomin witness sang a kom kwal thin a trul danin ama in postmortem exam ati ngala postmortem a thil mu chuale evidence sang alo la khom sa te chu met remin a thi chan le thi dana ngai dana siama a thil mu chu te chu district attorney nena a the lut ta thidani hetianga mithiam bik ten tlin taka thil an chui nuwa ngai dan siam ani thina wang hian hetiang inquest dangte aya thazo ka ngai ani bokani inquest ti laya hriat tur poimo te han soile ila police in atira inquest anti thatlo zir hian case kal mang adang lam thei thin khop maya investigating officer in kimchang taka inquest ati chuan a hnuwa postmortem exam le nu chui zelna kongro asu hleya hemi puitlin na tur hian puimi mir troi omna apoimo em bokani pakhatna history mumal inquest a chuan thina thlendan le akai hnoi kimchang thei ang berin alang turani tin mithi chanchin le athi ma a akosak dan hriat chian apoimo hle boka pahni na chuan investigating officer chuan postmortem exam nei ani ma po in mithi thi chan om ang azong chuak turani chumi ti thei tur chuan atak sa om dan le a hmun ma landan a en fia uluk hle bok turani pathumna hliam lang thei zong azek chuak turani palina inquest a chuan mithi temperature thermometer emo kutak hoin a chin chi anga mithi khong le khong lo tele postmortem stain omlo a chin chia bok turani pangana thei chinchina thalak zela tha parukna nu chuina ta na poimo thei anga langte chu telu omlovin ala khom vek turani pasari na nu ma ti chingpen lo zonga khosaka tha a scene of crime hi von tha tangai boka a hnuwa kalle du na te a om thina wangin pariatna postmortem exam na hmuna investigating officer kal zel turani doctorin ngai tuana a man thiam theina turin thilchin chang uluk le chipchiar takin postmortem exam tu doctor a hril fia turani pakuana inquest ti lain mipuin an sim buai turani lova trul lova ngai dan satlia le thudik lo vor dar lo turin tu po film khur a thabokani inquest report hi document poimo takani a rang taka buat saya postmortem ti tu doctor nena hlan man ngei turani thina chungchanga thil thlendan chiang takin achuang turani a chuti ani lo chuan postmortem ti thlengin investigating officer chuan thumum ala nei theilo ti alan tir bokani postmortem examination chungchang han soi selila forensic medicine kan mebel na hna langsar ber pakhat chu medico legal postmortem exam autopsy anti bok na hi ani ome chu mihring thi nuwa taksa en dik ti nani India dan pui chuan akhwale tuite hena hian annun na hum hal tura thunei na le dikna apek vek ba ka mimal tin te nun na hi ahum hal sak vek bokani tuma in mani du thu in annun na anla theilova tin midang nun na anlak saka thiang lo bokani natna wanga mi an thi chuan natural death ti ania chu khovel ni phungpa ngaya ruat ani awangin chutianga thi an ni ti hriat chian ani chuan a thi dan chui zui ngai lovin ti ral thei mai ani a mai ro chu thi na tam tak hi natna wang ngau ni lova thil danga in nam hnoina om accident mani in ti hlum tual tha wanga thlengte ani ve thina heng thi na te hi chu chui chiana chu thi na a mo phur tu chu zon chua angai ta thina ni
hetiang din huna hian police magistrate ten inquest an ti thina chumi hnuwa chuan atrul dana zirin postmortem exam turin an ti zui bok thina ni postmortem exam hi mihringin khovela aom chunga athu soinu nungber a soina hun ani e an ti thin thi hnuwa chuan mihringin engma soi thei to lo ma ila kan taksa hian thu tam tak a soi theya an thu soi chu dik taka don son thiam atru hleya ti chuan postmortem report hi an thu soi nu nungber zia chuana lekha poimo alo ni tabokani postmortem examination chi sang te han soi zelila clinical postmortem examination soima saberta ila natna wanga thi te an thi chan hriat lovemo an thi chan nia hriat fin fi nan le zirchiana damlo en kolna konga mason zelna turin hospital lam na thokten hetiang postmortem exam hi an ti thina dan police case nen in kung kaina anei lova hospital athi za som ni panga tal hi chu en fi thin turanga yani amairo chu mithi chung terem ti na lak photanga ya an phalna tel lo chuan ti lui thei ero chu ani lovani medical legal postmortem examination han soile ila natna pa ngai wanga thi ni lo danin athi chan le akai noi dang en fi tura a phut te en fi turin hetiang postmortem exam hi nei thinani investigating authority police semo magistrate in mi thi dan a chui hnuwa athula ti chuan postmortem exam turin a thon thina mi puinol pui him na le ham thatna tura malak na ani awangin mi thi chung terem ti na la ka ngai lova tuma in an hial thei lovani medical legal postmortem exam ti atrul na chantlang pui han soile ila pakhatna mihring thi chan hriat nan pahni na hliam chu engwanga thleng nge ti hriat nan pathumna thi hun om ang hriat nan palina an thi dan hriat nan entir nan accident nge mani in that nge homicide han tiang chi te pangana mi thi hriat chian lo ani chuan a hriat thei dan zon nan postmortem chu ti angai boka parukna chuan tual tha tu hriat theina tura evidence lab khom nan apoimo a pasari na chuan no sen ani chuan achunga tarlan to te ba ka apian hun ma a ti tlak wanga thi nge apian nuwa thi ti hriat chian nan te postmortem chu apoimo bokani medical legal postmortem ti dan kal mang han soile ila pakhatna dan lama thu nei tu police le magistrate ten inquest mu mal tak an nei nuwa ti tura an ti chowin postmortem chu ti turani pahni na postmortem chu office hour hun chunga ti turani a holiday ya chuan special request a om chowin ti turani pathumna postmortem chu a thei chin china kho eng natural light manga ti turani palina postmortem nei lain authorized lo midang an om turani lo forensic doctor le attendant baka atrul dane zerin case investigating officer ti chau an om theyani tin forensic medicine expert chuan doctor dang trul angchu phungboma asom thei bokani pangana mithi chu achung te emo police in emo an identify turani parukna postmortem exam chu a thei chin china mortuary ya ti turani mithi taksa chu mortuary a thlen rem chang lo le ti son wanga evidence bo thei ang chi le lakson ania law and order boy pha theina ani don chuan investigating officer emo magistrate te nen remrot hovin a hmuna ti theiani mortuary kan ti hi mithi da na hmun ruang da na hmun khani pasari na mithi chu achung te hne na lan let le ani ma chuan police ta nei na hnuaya om ani bokani postmortem ti dan changkang han soile ila tuna postmortem exam emo autopsy ti dan kal manga hi chuan mihring taksa chu atrul chen zai hona a taksa peng te en dik le atrul dana zira exam zui zel tura von that te ani thina du to ka en dik nuwa a zai honna chu thui phui le ani chau thina ni zaina hmun le zaidana zirin taksa po ati mel hem thei viawani tuna hian Sweden drama mithiam te chuan olsam le thazoka postmortem ti dan an hmuchuaka an mani phei chuan kum khat vel chung zet chu an mang to soyani he postmortem exam dan thar hi virtual autopsy an tia a toy zongin virtopsy te po an ti mai thinani he virtual autopsy a hi chuan mihring taksa chu zaimi alo emo
atlem theyang berzain khol mangin 3D picturein an endik mai thina an table man hi 3D table an tia heta hian mihring taksa chu da in CT scan le MRI machine ten an endik ta thina hetia endikna tang hian fiale chiang takin mihring ru thisen zam taksabung sang ti shrol le dang te chu chiang takin alang theya tin thil dang silai mu te po an ni phung le omna chiang takin a en thei bokani heti dan phung thar thatna chu taksalan dan zong zong hi chiang takin record avon theya hun rei tak nuwa te hun hlataka tele ko chunga po englai po a en chian theyani tin hun rei lo te a thatakin postmortem ati theina hi a thatna dang le chuani a chu lova chuan taksa ti melhem ani wak ngai lo hi a thatna dang le chuani zona le channa kan lut le to anga postmortem exam ti tur hian tunge dan anga phut thei medical legal postmortem exam ti tura dan anga phut thei tu chu police le magistrate te chawan ni hei hi CRPC section za somsari pali le za somsari parukna tlo chanin ani an thu mulovin postmortem exam ti ani ngai lova tin postmortem report po an hna chau pek turani heta hriat tura tha chu institution emo company then khatin an mani man tangkai turatan postmortem ti turin an phu thiang lova tin sarkarin an hna report pek hi abalo bok ti hi police le magistrate ten anmamo awanga postmortem ti ania chumi result chu an du ve ni chuan mumal taka deal na siamin police emo magistrate emo an dilanga remti sakan ni chuan an hu ve thei chawani accident le thina danga heng company ten postmortem ti ani lo chuan lama mi puite tan har satna siama insurance an claim tir lawani chuan thil ti dan kong mang dik lo tak le fel lo takani ang zona tual thina zongsonga hian postmortem ti angai kher kherem tual thina a thlen hian CRPC sangkhajko somsari pathum section za somsari palina tlo chanin police officerin inquest ati ang kan ti to kha chutia inquest ati zo chuan a hnuaya din huna te hian mithi chu postmortem turin a thonang pakhatna meichia anin neya tanga kumsari chunga intihlum pahni na meichia in neya tanga kumsari chunga thi athi dana midang in nam hnoyalang pathumna meichia anin neya tanga kumsari chunga thia achung ten postmortem exam tura an ngen chuan palina athi chana rin hlelna le chiang lawa om chuan ati theya palina mithi thi chana rin hlelna le chiang lawa om chuan ati thei boka pangana police officer in chan dang engemaw awanga postmortem chu trulati chuan postmortem chu ti thei ani boka achunga tarlan number pakhatna pahni na le pathumna tekhi vai hovin dowry anti mothuam chom an phut thina wanga meichia ti du da na le nun na hial an chan theya wanga aven na le shrem na tura ti ni in alanga mizo zinga ero chuan mothuam chom chungchanga hian har satna liam em a thleng ngai lo ni in a hriat thunga engpo ni se achunga din mun tar chuwa khi chuan postmortem exam neya investigation ti nge a thulani ani chuan postmortem exam hi ati lo theyem ko thutluk na pakhat chuan police officerin mithi chu postmortem exam lo adu chuan din mun pakhata chi ati theyani atia chu athi chana engma chiang lo haum lo chuan ti ani amero chu postmortem ti lo tura thutluk na siam chungchanga hian film khurangai hle ti tar langzuin he thutluk na hi film khur takle relu thiam hlim takin asiam turani anti bokani police investigating officerin mithi thi chana rin hlelna emo chiang lo engma a hmu lova postmortem ti tura chandang engma oma a hriat lo bok chuan postmortem exam chu ti lo mai tur ti nani ani chuan postmortem exam ti lo dan kalmang enge achunga kan chhan masa kha rel ruwa omzel sela police investigating officerin case nei lai mek chu mothuam chom kai hnoi ani lova mithi thi chana chiang lo emo rin hlel om lova postmortem ti na tura chandang om lova a hriat bok chuan postmortem lo turin ati theya Delhi ya khuan police le forensic doctor te in ronin postmortem exam thul lova an hriat chuan assistant commissioner of police Mizorama SDPO ang
in ti lo turin thutluk na an siam mai thin bokani Mizoram chuan postmortem exam ti lo tur chuan magistrate ne na mi thi chung ten an deal mai thina hemi chungchanga hian engkal phung nge man thaber ti chu soya har khop mai magistrate te hian thutluk na an siam ani po in thuan ti tluk ma in a khe zir chiang ma support sela tin alo choya hrechiang tu police emo forensic medical expert te ngai dan lak phothin ni sela adu om zual bokani ani chuan postmortem exam chu khoi hmuna nge ti tur tu tenge tiang postmortem chu sarkar noya medical center a ti thin turani a Mizoram chuan health department noya hospital community health center le primary health center ate ti turani heng hmuna sarkar doctor na thok sarkar pompui te chau hian an ti thei bokani ani le postmortem exam ti ani hian eng anga chip chiara ti turnge postmortem exam ti ani hian ati chan poimo zia hrengreng chunga uluk takati thin turani taksa hliam om tele nu chui zel tura tangkai thei evidence om theya piang la khom turani a tin police in inquest report a athil mu dan azia tenen en mil zel a thabokani postmortem exam na tang hian mithi thi chan chu zon chua turani awangin athi chan hriat ma chu zon ngat mai turani amero chu athi chan hriat ani to a nu chui zel tura poimo na om to lo chuan mithi taksa chu endik zui zela trul to kherlova he thutluk na hi India Prime Minister hlui P Indira Gandhi ama veng thin tu ten silaya anka chiam awanga thina khesa khan siamani a ko chuan taksa tanga silai mu lak chu then khat chuan thina thlen theya doctorin a hriat tho chuan taksa chunga silai mu om zong song chu lak chu avek kherangai lova tin x-ray lak lo poni se report chu pom tho turani anti bokani ani le tual thina alo thlen hian mithi taksa hi tu kuta om turnge thina chungchang chhuiani hian inquest ti tu police emo magistrate te hian thu nei na pum hlum an la a engkim anti felvek ma chu mithi taksa po chu an kuta an kol turani hemi chungchanga hian mithi chung ten thu nei na an nei lova tlai lampanga thil thlengani wangemo ro kholna engemo awanga atuka postmortem ngayani hian vairama chuan mithi taksa chu hospitala police van himna hnuaya an kol that mai thin la yen mizo te chuan ruang tel lova lumen kan ngai thiam lo tlata ina hon nge kan du thinani tun din hun meka po hian khotlang le chung kolama tanga ngen na wang hian in lama kanin hon tir le mai thina kan nam nun kalphung ani deuh wang hian a hriat thiam thei viau la yen nakal phung ti khai lak thei le khe chuina ti thuan op thei ani awange ro hi chuan zoi zoya kan kal phung man mekhi kan herrem hret mithi taksa po ina hon kherlova hospitala police ven na hnuaya da zel a tha hle ani le mithi taksa police te kota kol tir kher chu enge trulna police in inquest ya nu chuina na an tana tang hian case anti fel ma chu khe chuina ti thuan op thei thil dang thleng theilaka film khur angai hle ani mithi ruang po ani ang diakin postmortem exam na hmuna thlen ani lowang ti a hlawom hleya mithi taksa police kota a om lova thil poi thleng theite han soila bakhatna choison le khoi vela wangin thi laya taksa dan adang lam dei thei pahni na taksa hliam dang om bel theya pem te na wa tanga rutliak thlengin tin hliam sa po alan dan adang lam pha theya a zau bel theya heng hi ti palemo ti luiwanga thleng ani theya hok dak le thil hriat du na satlia wangin pem then khat thuk zong te nan mol le man ro then khata hliam lo khoi ching pen na om bok thina kan vi na wangin hliam thuk zong kan siam bel theya akal kong kan tidang lam dei thei thin boka heng hi diklo taka postmortem report a zia lu zui pal thei ani awangin tuma in hliam te hi lo khoi lo a thaberani pathumna khoi che ta wangemo ti fai wanginemo taksa a evidence om thei turte alo dang lamin alo tlabo theya tin thisen kai le thom nom dan te adang lam thei boka postmortem exam na hian taksa athil kai te hi ngai dan siam nan apoimo thei thin hle ti hriata tha ani palina mithi taksa chu anlo sil fai thina hei hian evidence tam tak ka ti bo thina
ตินริมตุยหน่อยเละอวันชัดนาตูระทิลตีอินอันนัวเอ็นดิกนะอติบวยเทยบกันนี่อาจุงอทิลเทงปัลเทยเตคีอัดเห็นเหล่านานมีที่ตักษาจูอุลุกตะกะ police เต็นอันเวียนหิมตัดตะปอยหมออินอัจูลเลบกันนี่ postmortem exam จังเฮียนมิชิงที่ชันฮีอาเรียดเจียเทียมมิชิงฮีกันที่จวนที่ชันอมเงยเงยตูระนี่ชันอมลวินตูมาอธิงดเทยลวะอเมโรจูมิชิงที่นัตมตักฮีตักษาเลียมโมตักษาชัดเหล่านะ structural abnormality เองมาอมเหล่าเฮียนอัดเฮงเทยลัดมายาเฮตียงที่นะฮีตักษาเป้งปอยโมตักตักเตคอยเอมเบอร์นัทบวย functional failure วางะเทงอันดิชีนะจุงจู postmortem exam นาจังะมูชัวเทยอันยังไงลวะนี่เอ็นตีร์นานลุงพุจอลทุดเตบีปิยามทุด hypoglycemia อันเตียงจีเตฮีนี่เทยโตปะ postmortem exam ตีลายาเอ็นฟิยนัวอาทิชันมูเทียนีเหล่าจวนจู postmortem exam จู negative เอโม obscure autopsy ตีอันนี้ชีนะ opinion โป undetermined ตีเจียนเทยเหล่าตีอินเปกอันนี้ไม่ชีนะนี่อันนี้เละ inquest report เละ medical report in อังโลเฮียนเองงงอันนี้เทย inquest report ฮี document ปอยโมตักกันนี้อิน postmortem exam น่ะปอยตู้ชัดกันนี้ยาอเมโรจู medical report กัลตูร์ซงเอโรจวนมันโลตูรันิทูเฮตียงเฮียนก็จวนทัวชัว inquest report a statement เตฮีอามาเงาจวน evidence ตีอัดลิงโลวะจูวังจวน medical witness in evidence สเปกเนนโจตัวตูรันิโลตีอินอันโซยันนี่เฮตีลายเฮียน inquest เล medical report อินอันโลจวนทิลสวลตียปูจวน benefit อันนี้ไม่ตูรันิตีฮีโกดไงดานอันนี้บอกกันนี่อาจุงตาลันตากังเขียน inquest report เล medical report เตใจขัดอันล้วนอปอยหมอเลนี่อันนี้ชวน inquest ตีลายา witness จังเทียน signature อันเปกเคระจูเลมทีน่าจุงจางะ police สินรวงอมนะมุนาที่ลันช่วยเจียนลายเฮียนทุเรตูอันมาโมเทียนตีกันสอยโตค่ะเฮตีย inquest อันตีลายาอะมุนาอมตูโป police สิน witness อันมันเทียนอัน sign เวเครไงโลตินโกตาทุโจฟีอเวกเคร์โปอังไงลวะนี่อันนี้เละ capital punishment ฮีเองตีนังเอโกตินทิลสวล crime เลียนทำติตูจูเทียมโลอัจันตีระอาทิลติจูดังลำอุจวกเละเลยลวกตะกติอันนี้ยะอังไงจวนติลุ่มตูรินอาเชมเทียจูอาทิลสวลติอวางะอินเชมนะนาเบรานีอะ capital punishment ติอันนี้อเมโรจูเฮอินเชมนะฮีเปกเซนอันนี้ลวะอินเดียรำเราเรลนักลมังอาจวนโกติน capital punishment เฮงะอาเชมนาเปกติฮี president of India จวนอังไงดำเทียนี่อันนี้เละดำช่วงลงอินตานติฮีเองอมเสียทิลสวลตีวางะอินเชมนาจวนดำช่วงลงอินตานฮีอินเชมนานาเบรดตัวนี่เฮเชมนาโปฮีทิลสวลเลียนทำตีเปกันนี่ Supreme Court ตินอสอยเฟียดานจวนทิลติสวลตูทีมาลงอินตานนี่Criminal Procedure Code เฮียนสุรการเนน่ะดำช่วงลุงอินตังตูระติเต็นกุมสมปลีอันตันเทนโตชวนอันเคสจูเอ็นนนเละพัลนะอเปียนี่รำดังอาโปเฮียนหุ่นเองบัติช่วงตันที่รันนี่นัวปารโรละชัวฮีอันตีดานพงอันนิเวลมบกันนี่อินเดียรามาชวนมีอินกุมสมปลีตันทลินโตชวนดานังคลับอินอัตันหุ่นช่วงตูรจูตีเนบสเกโมไงดำซุยเทยอันนิโตชีนะตินเคสเชนขัด special เดว่าเพจชวนกุมสมปลิตลินมาปอินเฮตยังเฮียนอติเทยบกันนี่อเมโรจูตุนนายาเฮียนโกดฮีอเขาทาร์เลียมันเดียวขัน Supreme Court จัด MB สาชวนดำช่วงลุงอินตานจูทีมาจูลุงอินตานตูรตีนะอันนี้อลาวตียาสังนี้ปรุขัน Supreme Court บกชวน Justice MB สาทุดลูกนะฮีอันนิมเง็ดปมปุยจุยตาอันนี้อันนี้เละรำดังอาเฮียนดำช่วงลุงอินตานฮีเองตินเงอันกัลปุยเวรำช่างอินเฮมิจุงจางอันกัลปุยดานฮีอันอังโลเวล่มขบไหม USA อาชวน Federal Court ตินดำช่วงลุงอินตังตูระอติเตจูอันที่มาอันตังตูระนิมายา President อินอังไงดามันงดเหลาชวนอเมโรจู State ช่างกัลดานโรจูอดังลำทั่วลมาเคสเช่นขตาชวนกุมสันนิเตอายเรตังตูระติเตอันอมาเคสเช่นขัดเอรอชวนกุมโซมัดลินะปารโรละชัวเตปูอันอมเล่บกันนี่เยอรมนีชวนกุมโซมปังอัดลินะปารโรลอินเตียมกำนันเนนัชัวเทียนี่
parole kan ti hi in tiam kamna ti na ni chu engemo ain tiam tira chumi thutiam vong chung chuanin ain chhuwa zalen thina ni Greece chuan dam chung lung in tan chu kumsom ni panga ani tlang puya kumsom paruk tan tlina parole pek thei thungani Portugal chuan arei bera kumsom ni panga an tang turani a ma se kumsom ni aya rei an tang lo tlang puya Russia ramkhir beranga yani a lung in tang te hian kumsom ni panga an tan tlin nuwa chau ngai na thiam na relief an be save theyani ole khati zong kha karon soile thei chuni sela in lo tangkai pui ngei ka be seya video te hype milo pek sak vele theu don nia